no kon ro banda kon ngal jek follower ka Facebook so mi jaram daga follower ko yike ka goru je dire kref titi ko dufte dire follower ko dire kref ka ja number 1 in jeke follower to wana ne ideal long ko yoske ne to wan e live video ka Facebook ne to wan go naka go live video ni long mi live video de mi lep so la ne to wan la wakatin nde gwangara mi chutin ki gwap kun chutin no ki lo ko chutin no jas gwas kuraka ka guje diro longa ko live video please work live video ne me kada nem den me bijak ne follower mi chu ko live video tin namen tu mi dir me jeg ni follower tin e o mi la foze video ndara wo ko video no wan ka chunkel ken video ne to be ga to ko min ne waldi be ga to ka saken waldi o wo ka ta ken tu jan wan with the kill ki jan wan with the DH so be follower bike jaka ja so number 3 post do moje schedule milo de schedule o moje ke gor nini bia post corona ka before the changdar ke bi post katiam ko ndo tom ka lat bi follower bike jako gwadya la tara na takatin ti diri follower ko dir crave ka ja point number 3 mitene di ci comment ke ju video du no mo ci pozo so ku comment ken ideal ta ko reply ki loy ke ken dial ken di ci commento menene tin ci comment jek menene tin ci comment tan comment jekan tan comment go ke dung no ci kon gore je be khora bozer ken tin ci comment jek so ku comment ne to ken dial ko reply chan ko be jinong follower foi number 3 foi number 4 mi ci to ko ci ko la de nono so ku video no mu cek ci fozo ko rel video ci fozo ko share awo ko gurumatin ko ken te non kan je follow juken then mi se joji ci wutin bi netin wan bi ken video do goji tango mi ken video do goji ke ken video do jakte ko lol so baji ñu follow ken ide to ti ken gora da ko na share kelen tame biate ka mal mete de so ko en bok chare malana lar mete de ko en bok so bana balat kel ko na je ko ne ci karsto te kel yende yalla ma chode ci ko mi dit